आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Gvor Hazret Khalifatul Mesih II raziyallahu ta'ala anhu od 1. oktober 1946. godine u Dilhi. Sada je 6. dio. قد جئتكم والوقت ليل مظلم إني صدوق مصلح متردم. On govorio da žene su postigle, šta se tiče razumivanje islam, bolje nego muškarac. Neke žene su stigle do veći nivo nego muškarac. I dalje on kaže, danas mi imamo ovo spor među drugim muslimanima sa neahmadi muslimanima za taj predmet Hatam an-Nabijin. Stvari je u tome, mi kažemo, poslije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem može da pojavi pokorni poslanik. Ali drugi neahmadi muslimani oni kažu, poslije Muhammad sallallahu alejhi ve sellem vrata za poslanstva je zatvorena za uvijek i ne može dođe bilo kakvi vrsti poslanik. I zbog ovo spor od nekoliko godina imamo svađa postoji svađa među njih. I koliko lijep način jedna žena rešila taj spor. Poslije smrt časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Aisha raziyallahu ta'ala anha čula kako neki ljudi govori da oni kažu umjesto Hatam an-Nabijin oni kažu la nabija badahu, znači nema poslanika poslije njega. Hazreti Aisha raziyallahu ta'ala anha kada čula ovo, ona je rekla kulu innahu khatamul anbiya'i wala taqulu la nabija badahu. Recite da je on, znači časni poslanik, bio Hatam an-Nabijin, ali nemoj reći da neće biti poslanik poslije njega. Knjiga Durre Mansur. Hazreti Aisha ova rečenica pokazuje, je li ona objasnila značenje Hatam an-Nabijin nije da nema poslanik poslije njega. Hazreti Aisha osjetila taj opasnost da ljudi će imati ovo greška da nema poslanika poslije njega, pošto ona dobro znala da je sam časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem predskazao za jedan poslanik poslije njega. I u časni Kur'an postoji predskazanje o tome da će lično časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojaviti ponovo. سم معاداتي وسلمي أسلموا صارت بلاد الدين من جدب عطا. I ona isto znala da ovi mrtvi ne uskrcvaju, znači da mrtvi ne oživaju poslije toga. I ovo što je bio rečeno da je časni poslanik ponovo dođe, ovo znači da će doći njegov odraz, neka druga osoba umjesto njega. Hazreti Aisha raziyallahu ta'ala anha shvatila ovu stvar, ali neki drugi ovi sledbenik oni nisu shvatili. I postoji, nema sumnje, ima riječ od Hazreti Ali raziyallahu ta'ala anhu u tome. Ali riječ od Hazreti Aisha raziyallahu ta'ala anha je najsnažan vezan je taj predmet. Jedan čovjek, on učio sinovi Hazreti Ali, Hazret Hasan i Husein, i jednom dok je on držio predavanje, Hazreti Ali prešao kroz njih i on čuo da taj čovjek, učitelj, uči njegove djece taj zbor Hatam an-Nabijin. Znači Hazreti Ali rekao
nemoj da učiš moje djece hate man nabijin, ovdje sa nego naučiš hata man nabijin. Postoji taj ovo zborovi. Hazreti Ali rekao, ja volim da čitaš sa fatha, ne sa kasra, hataman nabijin. Pošto ovo zbor hataman nabijin znači pečat poslanika, i kada se kaže hata min nabijin, znači on koji završi sa poslanstvom. I danas svi ovi muslimani, da li on je učen ali neznalice, svi imaju takva vjerovanje osim Ahmadi da ne može, da neće doći poslanik poslije Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ali prije 1300 godine Hazreti Aisha radijallahu ta'ala anha, ona vidjela taj problem i sa snažnim riječima ona rekla i ispravila. Vidite koliko velika rješenje Hazreti Aisha radijallahu ta'ala anha ponudila. I takvi imamo još primjera, bit će još prilike. Takvi imamo još prilike kada žene su imali prednost nad muškarcima. Da li on kaže, jednom časni poslanik sallallahu alaihi wasallam poslao jedna vojska za bitka i on učinio da Hazrat Zaid bude vojska kao vođa vojske. Hazrat Zaid radijallahu ta'ala anhu, on bio jedan rob i njega časni poslanik sallallahu alaihi wasallam oslobodio. I Zaid nije volio da napusti društvo časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. I čak kaže se njegov otac i njega ujak su došli kod njega i oni su molili poslanika da dozvoli da Zaid ide sa mnom. Njegova majka postala slijepa, plačuće radi njega, i časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ja sam već njega oslobodio. On ima dozvola od mene. On može da ide bilo gdje. أقوى وأقفر بعد روض تعلمون صارت بلاد الدين من جدب عطا أقوى وأقفر بعد روض تعلمون. I onda nazvao Zaid i rekao, vidi, došli su to je otac i ujak i da bi uzeli tebe. Neka ideš sa njim. Hazrat Zaid inače bio član od jedne porodice koja je bila kao slobodna, ali neki kršćanski razbojnik njega su uhvatili i dalje su prodali. I onda bio na rasprodati od jednog mjesta na drugo i na kraju je neko prodao na Hadidža radijallahu ta'ala anha. I poslije, kada je Hadidža bila udata sa časni poslanik sallallahu alaihi wasallam i ona poklonila sve svoje robovi na poslanik, i časni poslanik sallallahu alaihi wasallam ni oslobodio. I otac od Zaid, on molio poslanik, i koliko god hoćete uzimate novac od nas, njega oslobodite. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ja sam njega već oslobodio. On ima dozvola od mene, može da ide. I rekao, vidiš, zbog tuge tvoje otac i majka imaju puno u probleme, oni su kao u šok. Neka ideš sa njim. Hazrat Zaid rekao,
vi ste mene oslobodili, ali ja ne smatram sebe kao slobodan. Ja neću napustiti vas, vi ste mene draži nego moji roditelji. I onda obratio prema svog oca i rekao, ja volim, imam ljubav za vas, ja volim svoje majka, neka pozdravite, poslamite od mene njoj, ili recite, ja imam više ljubav prema časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem umjesto vas. I kada je Zaid odgovorio svoj otac na ovaj način, i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegov srce je postao pun ljubav prema njega i on proglasio, ljudi, slušate, Zaid je od danas moj sin. Do tada ovo neka navika za osvojanje sinovi još se trajala, nije bio neka zabrana od Boga, ali ovo vojska što sam spominao, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem napravio njega kao vođa vojske. I isto rekao, ja tebe napravim da budeš ovo vođa vojske, ali naredio, ako Zaid bude ubijen, u njegovo mjesto neka Džafar postane vođa vojska. Ako Džafar bude ubijen, onda Abdullah bin Ravaha neka on vodi vojske. Ako on bude ubijen, onda muslimani bilo s kim slažu, neka on vodi vojska. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pričao o tome, jedan Jevrije, on slušao ovo i on rekao, ja vas ne vjerujem kao poslanik, ali ako ste istiniti, onda od ovo trojca neće ni jedan vratiti, pošto svaki bilo koji zbor od usta od poslanika izađe, to treba da ispuni. I taj Jevrij je otišao kod Zaid i rekao, ako je tvoj poslanik istiniti, ti nećeš vratiti živ. Hazrat Zaid odgovorio, da li ja vratim živ ili mrtav, to Bog zna, ali moj poslanik je sigurno istiniti. Ovo govor još traje i onda inša Allah sljedeći dio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin afsala salavatika wa barik wa sallam innaka hamidu majid. إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم